Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayın birumet müminin qadir bilin. Eziro biçen deqa jwara bahsa jino meriku zinyay dikin. Yani jino meri zinekar bikin. Ev mijara hani belki ve geleki vakta dema ve bihistibil ve bivi şekru şevek ve ez bazıkın ve nebisi o miji nedidi kesi eftişta bir şekli hanına bas kırıyor. Bas zinakariye tekrarını le be detaylı be tefasili be kıtakitivi nay karını. Hatta mel sosyal medya civaki be 2 dakika me sa belaf kırbır serve mücerrahanına. Gelek insana raviş be pertegin pırtun nişanda evtu çizvi tuşkutini başku derket falan be hatta hani kısmeki jwanji melanım çima tu bir şekilde hani bazıkın me ilo xwas daha be berferehi li ser YouTube enviya bela bikin em tişta gava bazıkın em li ser le kolunu ve kolunu dikin Sure-i Nur bahsa ve mecare dikin ayeta dudahum dest pevka hatta ayeta hafta haşta ve mecare be tefasil be kitakiti berferehi zelal dikin merara le em ilo bes bütün ayeta teni bahsa ve mecaredeki em bir tefasil nakevin mesela zinekari megot jinu mere zinedikin mereki zinekar nikare jineka temiza pakışa be namusa be iffet marbika her vseka jineka zinekar nikare mereki be namus be xwedî namus û şeref û em bivê nezinekar nikar marbika em viya ji kutîne Xwedê Teala Bismillahirrahmanirrahim di Sure-i Nur di ayeta sisiya da baz dike dibe ezzanî la yenkihu illa zaniyeten ew muşrike dibe merê zinekar merê ku zina kiribe tenê jineka zinekar ajî jineka muşrik dikare marbika vezzaniyetu jineka zinekar la yenkihuha illa zanin ev muşrik jineka zinekar ancak mereki zinekar an mereki muşrik dikare pera bizevci ve nikah bike ve hurrime zâlike alel mu'minin emana liser mü'mina haram çava yani em be mereki zinekar zinya kiribe o çu xwas bikeçeke rabı zevci qizeki temiza paku pakıja piraku em be zina nekiribe li gundeki li bajareki qizeka bakire ew mere zinekar zevaca bu ve qizyara aji bi jineka pakıja pak a bi ve ako meri berde yaji em be meri jina bira nikare bi zevci. Peki ev çava deve yani mele nizane em be terim arid bir o jina ku dizewji nizana pera em be meri üçü zinakar merik zinakara bu vakti merik bixwe dizana yani mele nikare despit bike ku falan kesi zina kiriya nekira zinakar ya zinakar ne em be insan hene de nava milleta gotinê tê li ser qsedan hey dedu qudiyû tê kirin vê falan kes merik bê namusil du jinayê falan divê insanê xwedî iman jinên xwedî iman bi merê wera nezewce gava bizewce mara wan nedurist e ew merê ku zinekar e û ter bi keçekê nezinekar ra yani bi jineka bî a nezinekar dizewce ew camêra mara wî nabe mele marê bibir ji nikaha wî nedurist e lewra ew mêra heram e bi jinê müminê jinê musulmanên zîna nekira bizewce mele marê bibir ji mer nedurist e ew camêr bixwe dizane însanekî zinekar e û mera wî li jinên mümin jinê musulman nabe li ser teqdîra bizewcî jî ew kesa ji jinika paqij û temiz û pak ra tu gunekî tuneye ew ne camêrê ku zinekar bi jineka temiz û pak û paqij ra zewcî heta sağ be ew bû re zinya dike lewra mera wî di destpêkê de nebiye her wisa jinekî zinekar be û her bi mêrekî nezinekara bizewce
مرگ نزانه به او جنکا کو زوج پرا زنیای کری شو ببره زنکار بی مله انجی خوجه امام معرام ببرجی معراوی جنکی لوی میری تمیزی پیرو پاقش نابه معراوان نای برینه مرگ نزانه بیجی او جنکا حتی ساغبه ام بی زنیای دک لورا معراوان ده دست بکر نبی اوا انسانی کو بریا بزوج زنکار به اف قانون الهیش بویه لمیره کی ام به جنه کی ام به زنکار نبن انسان تمیز بن پاک بن پاکش بن شخارا به هفرا زوجین پاش زنیای بکن او گناهکار دبه معروان درسته معروان راسته لورا بریا کو بزوجه معروان ام به راست لورا هر دو انسان منن انسان پاکشن پاکن داوان پیس نن بیناموسی نکرنه soytariti nekrine maravan durustur. Lejeno meriku zevci be çe berya zevacı zenekari kiribe o paşe be zevci maravan ne durust. Jbervi insani ku eğer ev kesi ku ve vazu nasihat me gudari dike teda ev berya zevacı ev khaslata hebe en bir pislik usa kiribe paşe çubu zevci be o hine zenekariye devam beke او کسا دوی توبه بکه اشتا ربیم کاری قنجو باش بکه خواه بگوهرنه تزهر معرا خواه جنوبا ببره سال درباس بی تف عمری زنکاریه درباس بی زاری کو جه چی بی نه زاری کو امبی نکاحا جنو مری چی بی لورا نکاحا مرک لسر جنکی تونه نکاحا زنکی جنکی سر مرک تونه باشه ev hatta çoğu vakti devam dik ev haram bunavan jineki zenekar nikar be mereki mümra mereki zenekar nikar be jineki zene pakışra be zevce ve ev devam dik hatta ayeta penca bazı dik deve ile lezine tabu jbili wan kesi ko tobe karne min ba'd zalike peşte zenekariye tobe bikin وأصلحوا وأن بفيجن خابقوا هرينن عملية قانجو باس على بكن يعني أن بالزناكر وزناكارية توبة بك قانجو باش بك عملية صالح بك تجاري لوي بيسو جماري نزور فإن الله غفور رحيم خد تعالى غفور مراد غفرين نقولي مرا سرود نخرمنا هر بسا خد تعالى رحمة خوال مرادك اف ام به حرام بونا مری زنکار ام به حرام بونا جن زنکار لسر مری مؤمن و سر جنا مؤمن دوام دکه حتی توبه بکن گابا توبه بکن خراز بکن و وقتی دکاره هر به مری کی جن کی زنکار دکاره به مری کی مسلمان را جن کی مری کی مسلمان نه زنکار انجی مری کی زنکار دکاره به جن کی مؤمن نه زنکار دکاره به زوجه لگاوا به بریا زواج زنا کرده kesin nikaha و ne درسته ملا بری بیج ملا نزانه لورا کزنان کزینا کری نکری اما اوی بخوا زنیا کری دزانه و زنیا کری اگر اف شرط و مرجی کو از آنا بعض کم دمرو و که ده به ها جن به ها میر به دوی توبه بکه خواراستو درست بکه عمل صالح بکه و هر معرا خوا جنوبا ببره بلکه حیات جورا شووا جگونه زنکاری خلاص دبا آنها حتی بمره امبیوی زنکارو و پیسو گمار دام بکن اگر هم بخوازن و مجاره هاننا تعقیب بکن هم دکارن سوره نور جه آیتا یکی حتی دودا دست پی بکن حتی آیتا هفته هشتا و مجاره به تفاصیل بحثا و مجاره هاننا دکن جبروی ev مجاره کی گله کی گرینگه و gelek insan via nizanin و her usa gelek mela hoca bir şekli bahs nekiri tamam yani mere zenekar nav be jeneka temiz و pakıra be zevce jeneka zenekar nikar be mere ki pakış و temiz ra be zevce